Tharo Machocho Maraja Ura Eno ya Lesome le bongwe ga wa latlhega se khutlana ke seno sa ga Dr. Transformer November my father. Atsamali Osli le me Makgetha. Doc. Yes, my husband. Are you good? Ke shapo doc bona. Hey man, umotle man. Ke la bo. Ai umotle le di khala tso di apereng dintle. Mathuki ba re clog it. No, umotle ka nete modimo o bless. Ke la bo ga do. Ka nete maleke le me Makgetha. Yeah, no. Right. Ke sharp. Mamedi wa motho FM nna ke batlo senya nako. Re le bonta te modimo ka tshebeletso ya Phase 3 re sora di into the crusade. Ntse re hloma tentene re bile phumolong ra itlusa ra isa phase 3. And then you know na le ntho en qetang everyday enze ke meditate ka yona ke re o tsaba go jwetsa nnete hona le when o bala Matthew chapter 12 or 13 verse 53 hona le mo Bible e reng Jesu o ile a kena motseng wa habo and then ke kopa re ba le fela mamedi so that ke bonthina le kelelo Matthew chapter 12 and then chapter 13 verse number 53 yes ke 13 ere ya re ho ba Jesu a qete ke verse 53 ya re ho ba Jesu a qete o bolela ditshwantsho tsena a tloa mo a fihla motseng wa habo mme a rutela batho tlung ya bona ya thapelo ho ba ileng ba hlollwa mme ba re bohlale bo le diketso tse hlollang eo o dinka kae ne and then ha qetile be re mamedi ke live TikTok on le Facebook on TikTok ka ke Dr. November kapa Pastor November ke live ho yona then be ke ba live Facebook ya Pastor November and Victorious Faith Ministry. Then verse 55 e reng na ha se mora wa metli wa maplanka na mai ha se ya bitswang Maria le baina ba hae ha se bo Jakobo le bo Joseph le bo Simon le Judah. Verse number 56 e be reng na di kgaitsedi tsa hae tsohle ha di hararo na mo ha o le jwalo tsena tsohle yena o dinka kae. Verse number 57 ne ke batla bua ka yona kena ba khupise ya kena Jesu a re ho bona mo profeta o hlomphuwa hohle ha ise motseng wa habo le tlung ya bo fela gore mo profeta o hlomphuwa hohle mara e seng mo a tsejwang teng batho ba ho difficult gore batho ba ka mo hlompha. E be re verse number 58 mo teng ha ka etsa diketso tse matla tse hlolang ka baka la ho se dumele ha bona wa tsoma mamedi ntho le ke tlo bua ka ntho e re ha ka etsa diketso tse matla tse hlolang gore it did not perform any miracle ka English rents le ke ba wetso ke kopa re bale ho 57 ntate morui ere and so they rejected him. Jesus said to them, a prophet is respected everywhere except in his hometown and by his own family. Because they did not have faith, he did not perform any miracles there. He did not perform any miracle. But the same person who was very amended, you have to see him Lazarus. Mara ha fihla motseng wa habo ha yetsa letho ya tutubulitseng bo Bartimaeus ya tshositseng baradi ba ba Jairus mara Bible e re ha fihla motseng wa habo ha yetsa mehlolo. Now mehlolo e rila ya dipelong come on ho buleheng ha dipelo tsa bana ba ntate modimo batho ba tseng mamedi wa ka ratang wa tsantse ke ruta ka eng ka pelenyana fela ntse ke ruta ka hore one of the thing is shampang bana ba ntate modimo kore ba nahane hore dintho tsa bona di ntse di le modimo kapa ba tla thuswa ke ntate modimo. Ke rutile le bekeng nyane ke re batho ba nahana hore ba tla thuswa ke ntate modimo kanti responsibility ntate modimo Kristo ho yena o e beile morena Jesu ne Jesu ke yena neng a tlile o tla fodisa lo lokolla batho a qetile morena Jesu re mutlo a re bukeng ya John chapter 16 if I'm not mistaken a kopa baruta hore ba mo lokolle a re yena o khutlela ho ntate empa o tla ba sia le moyo wa hana but ha qetile before o tlo tsamaya ho luka ho Matthew chapter 10 verse number 1
o bitsa barutwa ba hae o nka ntho e modimo ana mo file yona e le matla a fodisang le matla lokollang di spirit morena Jesu wa nka ho yena o a fa barutwa ba morena Jesu then ha qotile ke mane mo ho John chapter ho Diketso chapter 1 re bana morena Jesu a khutlela le hodimong a nkelwa back to le hodimong then how e bala o tlo bona something mo mamedi a karatang ke go ba re bale Diketso chapter 5 verse number ka pelinyana mamedi batho bohle ba kulang ke kopa le itukise ke tlo rapela le lona tsatsing amen batho bohle ba kulang amen ke kopa le itukise now iri mo mamedi Diketso chapter 5 verse number 12 iri ka matso a bapostoli ha etswa mehlolo le dimakatso tse ngata hara setjhaba ne ba dumedi bohle ba phuthela lethuleng la Solomon ba le maikutlo a mang ne ke pele ka matso a bapostoli wa etswa di mehlolo le dimakatso tse ngata verse number 15 batho ba ne ba tlisa bakudi ditsele ba ba beile dibetheng le diphateng e le o ra Petros a feta serithi sa hae bonyane sempe se sirwe ba bang ba bona me then Bible e re le bongata bo tswang metseng e ka thoko me ho Jerusalema le ba khobokana ba tlisa bakudi le ba tshwereng ke meya e ditsela mme bohle ba fodiswa now when we sheba my last born Jesu morena Jesu na le siko morena Jesu na le siko but nthwenta te modimo e beile ngo morena Jesu e le matla lokolang a fodisang morena Jesu wa nkile wa file barutwa ba hae then ha ba qetile barutwa ba hae ke bona ba fodisang morena Jesu a le kae a sa le siko now two now re bona now ha re sheba no barutwa ba morena Jesu ba sa leyo amen yes bo Petros ba kae bana beso ba sa leyo ba kae ha re bone ba kae bo Petros ba kae bo Matthew ba kae bo Johanne ba kae ba sa leyo but everything e o ntate modimo a batlang yetsa le batho ho ntsona le batho ba tshepetseng if modimo batla o fole ho ntsona le motho ya ye modimo mo tshepeditse a mo tshepetseng pholo ya hao come on tate and pholo ya hao ha e tloetswa ke ntate modimo hayo mamedi go ba dinkutlo pholo ya mo mamedi a tloetswa ke ntate modimo number 2 if una le dintho tse o tlammeng ha se ntate modimo ya tlo thewa le hodimong a ba tlo lokolla go gona mamedi le ha o ka ba wa rapela wa etsa eng wa dula ka tlunyang but there are things tse hlokang hore ho be le motho ya ileng ya bankarolo ya bophelo bao it's either ya o rapela it's either ya o lokollang ditlamong tsa baloi kapa dintho tse o tshwereng but you need somebody yaka yo ntate modimo ka mo sebedisang bophelo bao now the problem ya rona ye the thing ya hore re nahane hore dintho tsa rona di ho ntate modimo and that's when bana ba ntate modimo di maphelo a bona a eme because ke ne ke ruta ntho ngwe sonta bata ke ka iqeta ke ruta ka hore anna ha fihla tempeleng ha tseba hore ngwana eo a mmatlang a ntse ga mo rapela rabe ho yena a be le yena anna na sa tsebo hore ke last week ne ke ruta ka ntho ke re modimo mo tlositse ho yena ngwana wa anna o na sa hlole a le ho ntate modimo but o na le ho Eli that is why Eli ke yena ile nga tshwana le hore a botse anna ro tla tawa ho fihlela ne ha anna qeta mo jotsa hore ha ke atawa ke mpa ke na le mathata mangata Eli hore ho yena tloella seo se tsantsa ka khotso o motlwedisa prayer because number 1 anna na sa tsebeng ntho e rapelang ke responsibility ya come on mamedi wa karata and that is why anna o qadile o conceive o qadile o ba le ngwana ka mora hore Eli a bue polelo di mahae o ya bukeng ya marena bobedi chapter 4 mo bible ring Elisha fihla mosadi wa Shuneme yena nga sina ngwana le yena mosadi yono na sina ngwana for dilemo mamedi ho bible e re ngwana mosadi yono na sa dumelo ra ka ba le ngwana that is why la mo profeta ba modimo mo jotsa hore Esau a mantswa man next year by this time o tla bona le ngwana that woman did not believe she did not believe because mosadi yono na sa dumelo hore motho
a ka bua polelo di mahae mme polelo e ne ya phethagala mosadi o nna sa dumela because bible e re mosadi o ile ba ro mo profeta wa modimo re ska bapala ka nna a re ska bapala ka nna because o na sa tsebe ba bible e re mo mamedi mosadi eo a ima a ithwala e mbeng eta mo mamedi e re ka sa na selemo seo ho ya ka polelo ya Elisha ha ba pregnant ka baka la polelo ya ntate modimo because fa se ntate modimo a buileng le ha ba pregnant ka baka la ntho ke mang la thapelo ya hae but o bile pregnant mo mamedi o conceivile ka baka la hore hona le motho mo profeta wa modimo a buileng modimo hae ka la boraro ka la bo is it Wednesday no ke la buka la boraro re ne re letse yes re ka dile Wednesday ne ke ruta ka ntho ke bontsha batho ke re ho bona ke rapella batho ke re ke kopa batho ba kulang ba sa tsebo o tsamaya ke ba rapella ha ke rapella motho ba tseba o tsamaya ba ne ba le timbo ke rapella batho ba tseba o tsamaya ke rapella batho ba lowe ke rapella batho ba na le di spirit ba tlangwe now ha batho ba ntse ba lokolwa ba tseba o tsamaya batho ba ntse ba lokolwa ke bontsha batho ke re now here's the thing phodiso ya batho ha isa le ho ntate modimo e honna and ka bo madimabi my last born ke bontsha batho ke re ba kae batho ba fetang tentenyane ba nsiang phase 6 because ha o sheba phomolong phase 3 ha ba ya bo tropong ka baka ba feta kerekeng yaka but there was this thing e ba thibelang gore ba ska batla kerekeng because Satan wa tseba gore if ba ka ba fihla ba tlo thusa so mo mamedi wa ka ratam until we understand gore modimo operator jwang re tlo sotla re tlo sukula dintho tsa rona di tlo sukula until and now the problem ke ena he mamedi ho jana ke la nako ne tla ke hlalosa ntho yona ke kopa ke re bana mamedi ke kopa ke re bana marena bobedi chapter 4 ka speak fe yona ke kopa re bana mamedi ke nana yona e tlo etsa sense ha ke ka ihlalosa marena a bobedi chapter 4 ke kopa re qalo chapter 2 ne ke ena he re thotse ka fela mamedi ka ratang ere now ka pelinyana na le ntwe ke hloka mo ke ena he ere verse number 19 chapter 2 verse 19 ere banna ba motse wa Jericho ba re ho Elisha okay hona le ntwe ke batla hona le ntwe ke batla mamedi okay what's ke batla kae ke batla mo Bible e reng okay ke go ba re ba le vela ka baka la nako mamedi verse number 19 ere banna ba motse ba re banna ba motse wa Jericho ba re Elisha jola ka ha wena monga rona o bona motse ona o dutse botle empa metsi a ona a mabe le naha ya teng e matswatlare Elisha a re ho bona ntlisetseng sekotlolo se setjha le tshele letswai ka ho sona now ntwe ke batla ho tlo bontsha ona mamedi ka ratang ke one of the thing is sapang batho ka ho fitisa wena la bona ka le mo mamedi wa Motho FM ke ho thata ho tseba hore ke mang yo ntate modimo a beileng dintho tsa hae ke kopa ke pheta ho thata ho tseba hore ke mang yo ntate modimo a beileng dintho tsa hao ho yena ke pheta yes ho thata ho tseba hore modimo dintho tsa hao as a person o le motho modimo di beile uma because dintho tsohle tsa rona ha di abewa ho mang kapa mang la bona tlo go jetse spirit ke batla go rapella batho dintho tsa hao ha di abewa ho mang kapa mang batho na le motho o ntate modimo mo kgethile ya mo am kgethileng for okay hona le verse yena ya verse number 8 ire ka letsatsi chapter 4 re gotla chapter 4 verse number 8 ire ka letsatsi le leng Elisha a ya shumeme mo a neng a phela mosadi ya ruileng ire mo ho neng ho phela mosadi ya ruileng mosadi eo a re ho
o ne a ye a qophelle Elisha hore a ke a fumane dijo ka mehla Elisha a feta moo. O ne a ye a fapohele mme mosadi eo a mo phomosetse ne. E be re mosadi eo a re ke verse 9, mosadi eo a re ho monna wa hae, ke hlokomela hore monna enwa ya fapohela mona ho rona ka mehla ke monna ya halalelang wa modimo. Verse number 10, a re ke re a he ka morenyana ka hodima marulelo re mele bethe. Now ke kopa bontsha something wena mamedi wa ka ratang e dangerous about this whole thing. Mosadi yona when mosadi yona ana bua mantswe ana ho monna wa hae a re ke hlokomela hore mo profeta yena kwa modimo. Ine se Elisha fela mo profeta kana go tse ine se Elisha ba profeta bana ba le ngata bana ba le bangata, but mosadi yona o kgono identify wa hae mo mamedi. Mosadi yona o kgono yetsa jwang go identify mo profeta ye ileng wa bophelo ba hae. That is why amuyetsetsa space bophelong ba hae. Mosadi yena o yetsetsa mo profeta enwa space bophelong ba hae. Now mosadi yena ke tse bojotswe ke makele ba modimo gore o re wena my last born, or discernment spirit moya wa bosesefa, because most of us mo mamedi re shapwa ke ntlo. We don't have a discernment spirit, moya wa bosesefa, moya o kgonang go jwetsa gore mo profeta we ileng wa hao ke mang mo mamedi wa ka ratang. Now re choose ba profeta ka lerato rona nna ke rata mama nna go tswa ke rata mama kantino mo profeta wa bophelo ba hao ha o mo choosetse ka boena, but ke modimo ya o choose ya o thusang ho mo choose. Ke tsebe ke tsa sense ke ntate modimo ya tsentjwa ya o thusang ho choose mo profeta wa bophelo ba hao. Now the problem mo mamedi ntse shapa batho ba ngata iwana ke a re fela re sokola go tseba gore dintho tsa rona di biwo ma. Ke tlo tsa mohlala be ke qetile mamedi wa ka ratang hlola ke re nna gale ke kopana le baruti ba bangata, but ntate modimo na tseba gore batho bana ha ba ne letsa letho laka until ke kopana le the late PV. The late PV. The late PV ke yena yo modimo na mo sebedise bophelong baka ya ba bophelo baka bo tshintshile o fihlela tsatsing la ka shekulena until mo mamedi wa ka ratang o tseba o e leng wa hao, and modimo a o thusa o mo kgetha o kgethelwa ke modimo ya o qetela until hona le ntho o jwetsang. And ba bangata ya ba jwetsa ntweng my favorite hona le ntho ba jwetsang gore mara e ka re nka ya ma o ma ho tla bona le ntho reng e ka re nka ya ho novi. Then mmemu o re last week o re ntate moruti ga se jwale ke tshwere ke lotho ka laboraro a re ke kutsi dilemo a re ha ke re ke tla bona monna ka ha batle le batho ba batle or but you know what I did, a re ke o lorile on rappel ene ke lorile hona le batho ba raro ba ne ba dutse pele tlo on rappel ka laboraro na le teng and exactly ntho ye ke re ha pele ke tlo mo rappela ke hona le batho ba raro ba ka pele ho yena ha ke mo rappela a re ntate moruti ikutswitse a re monna ka ha batlenisa a dumele dithapelong a tlume a re ke ikutswitse gore ke tlemo a re ke kopa o nthusa ke mo rapela ke ba mo kentse lo no wa loto ba le ba mo kentse no. But when you sit down no check gale ba mo thibela gore a skatle gale ba mo thibela, but ka hare ho yana ho nna le ntwe e nngwe ya o moruti November mo mamedi ba ba ngata hona le ntwe ba jwetsa gore ya ho moruti November mal satana ba reno sky and tlo go jwetsa why satana sky because satana wa tseba ha o kaya dintho tsa hao di dutse ho nna and that is why satana se batla matlo dumela. Mamedi ke na le metsotso e meraro fela be ke rapela mamedi ke kopa o njetse fela ke tshwere ke 1 2 3 mphe phone o njetse fela ke tshwere ke 1 2 3 079 083 and mamedi nna ke rapela ka passion ke rapela ka pela ka fela ke tsebile ke tlo ba le nako na 079 083 3833 ke a repeat 079 083 3833. Mamedi o njetse fela gore ke tshwere ke 1 2 3 ntate moruti November 079 ish nako ya ka mo mamedi. Now ke batla re ish mamedi ke tsebe ke tlo tsa but ke tla ba na ke batla hore ha re nke mamedi ka speed fela. Mamedi radio allo o tshwere ke nkgaitse deka e hana o fola matha o ntlong kapa mosebetsing nka metsi fela
ka potlako o tswa ka tsana motsotso ke setse ka metsotso meraro fela wa fumana ke nya monwana wa go ka ra metsi ana e re metsi ana a tlonketsa mohlolo go latela polelo ya moprofeta wa ka modimo ka ke leboa ka mohlolo o yetsetsa mosadi eno gona jwale ka lebitso la Jesu no metsi ano fo dilo tlo utlwa ska ba dropa e tlo thola immediately e tlo thola gore mmamedi tlo thola ke le jwetsa pela ntate modimo e tlo thola nka hloya nka letswala go le leng o le be phatleng ya gago e re ke a inka ke lahlela diheleng e ka re wa nka ka nete e ka re wa nka e ka re o tshwere e re ke a inka ke fodile ka lebitso la Jesu tlosa letsong jwetse e kae e beterinyana kapa e fodile go na le phapang pakeng tsa beteri le o fola ke nako ka ausi ho tloa Sontaga. God bless you, Osaka. God bless you. Mamedu radio. Radio. Hey, Mamedu, I don't have time. But think about how you are Mamedu Akarata. How you call her? Because it's Mamedu, I can kind of get like a rappel. Because he rappel about to cut like a friend. And I get a rappel today. Next I come to Ruta about two. Once people decide to get phone, you will have a on my leg. Hey, Mamedu, Mamedu radio. Kwala phone, kwala radio, Mamedu na kwa ka sandumen. No, I sandumen. What's on Mamedu? Ke kopa o bala ho qetella ka mantswe a re ho fihlella le understand hore dintho tsa lona phodiso tukulo ya hao everything ha di on tate modimo ka madima be a di le morena Jesu but hona le motho phodiso ya hao o le momamedi e be weng ho yena until ho fihlella o kopana le motho ya momamedi ba bang ba bona ba underestimate ntwana wa tsona le ntho batho ba enkanganyana when o re lo kopana le November o buba le motarons ka ya mo o enkanyana ona msadi yena o re ha re tla ho nna ka taxi yena wa loto a re ka taxi ke ha jo tswa ke batho ra nka bo Simon ka bo ya kae ba mo khalimere ba ra nka bo Sayo November ka bo ya kae ba mo advisor a ye kae a re ke ne ke jotsa ke batho ba sa ba tsebe Mamedu ga ratang ke kopa lo jotsa net if le fa tsebo principle ya ntate modimo operator jwang le a hore re thu modimo re kgethela batho ke yena ya beileng dintho batho ke modimo ya tsebang gore dintho tsa last born ke di beya ho mang dintho tsa seleke ke di beya ho mang dintho and until umamela moya wa ntate modimo wena mo Mamedu ka ratang le tlwala o mamela batho because sometimes le thijwa ke batho ba o tla thola hore yena ha ke na le thola hae mara modimo nne le ditse dintho tsa ha wena o bodumela o thijwa ke batho ba o ke sa tshwarang le thola bona jwale Mamedu mantwa ka o qetela ke re Mamedu e manka maoto le lwanele maphelo a bona a lona ene dinto tsohle tseo di le hlotseng ha o bolele hore di hlotse rona modimo re tlotse dintwa tsa lona jwale ka Dafita ya neng a tlotse dintwa tsa setjhaba tsa Israel Mamedu re qetile ha re kopane kerekeng hosane ka ha 11 o'clock ka la matekisa phase 3 phase 7 o bore felo ya kerekeng ya Dr. November Transformer re tla kopana te Mamedu mane phumulo ka 5:30 hona le ntho tla be le teng mane mona re beile tente re ka be re tlokopana mono and then le ka phase 3 mona re beile tente ka 5:30 le teng ka be re tlokopana teng ke tlo le tsamaela dibakeng tseno tsohle ke le thuse ke tlo rapella batho ba re tla be re sa beya tente mara le re shebelle ke le teng wena Mamedu wa Motho FM God bless you re kopana ho sa le ka 11 o'clock tenteng e tsho kerekeng ya Dr. November Transformer